Endabeni zethu zanamhlanje zelutsha, umbiki indaba we-SABC uNontokozo Sikhosana usestudio 10 nabantu abatsha abaziphilisa ngeenkundla zokuthintana. NguGoodwill Mthweni owaziwa enkundleni zokuthintana ngomalume kaMshana noPretty Nduli owaziwa ngelika gogo kaLisbeth. Nontokozo siyakwamkela. Alomsibatsho msi bayaphila ngeenkundla zokuthintana abantu abatsha. Zithini inthekele zakho ngapho? Siphethe leyo Cedric lapha estudio 10 sithe asibabiza abantu abatsha bazosicocela ukuthi bazisebenzisa kanjani inkundla zokuthintana ukuziphilisa siqede indaba kabatsho. Mthweni nawe Nanduli siyanamukela indabeni zesindebele lapha ku SABC 1. Nanduli nabe sicoca phambilini ukhulumisa ukuthi ibhudango lakho bekukuba mlingisi. Akhe usicocele kafeaturesana nje ukuthi ukusebenzisa kanjani lokho ukuthi uziphilise ngeenkundla zokuthintana. Tata bongithena ngikhulako ngabona nginebhudango lokuba mlingisi bekodwa nginekhono ngethude limbike amathuba ukubana siphumelele njengabalingisi abakhuluma isindebele bekade ngasimanengi ngabona kunenkundla zokuthintana ngingazithengisa lapho ke kunokuthi mina ngilandelele bona baza kufumana mina ingakho namhlanje sengaziwa bona ngiyalingisa ngazakhela nebrand kwathi ngisesekuleli ikhambo lokuzithengisa kwafika indaba ye content monetization kwathosa ukuthi ke kholokaga vele ngimuntu consistent ngiphusha ikhono lami ngaphana ngiyazikhangisa ikhono lami lokulingisa bengiyahola ke ngapha ngiregister under i content monetization then wathosa ukuthi into engenzako ukuzikhangisa le iyangibhadela on the other hand. Mhlanje pheze eSouth Africa yonke waziwa ngomalume kaMchana ngayo indaba le. Uthe batsho wathoma sakudlala uchuda ama video inqetshana zemidlalo zifake enkundleni zokuthintana. Namhlanje sekuyinto oziphilisa ngayo. Akho usicocele ngekhambo lakho bekufike lapha ukhona namhlanje. Ikhambo lami lathoma 2018 tot namhlanje 2018 ngathoma ngokwenza ama skits ngawenza nomngane nami uTall Guy until 2020 kwaba yi lockdown ke lapho sathoma sajama ke nasele sibuya ama skits bawangasekho into irrelevant yona ikhona mara ayisafani nali engiyenza nje ama vlog cause ama vlog iyo into esematheni so okwanje ngenza ama vlog ngiwo angikhambise bengafika la ngikhona namhlanje. Ukugadangisa ama video qobelelanga kuyinto efunekako lokho na uziphilisa ngeenkundla zokuthintana. Ngiziphi intshitshilo mhlambe enihlangabezana nazo begodwa ngikupheni kwenza ukuqinisekisa ukuthi nihlala nindaba ekhulunywa ke emakhaya ukuqinisekisa ukuthi vele uziphilisa ngakho ngazo inkundla zokuthintana. Intshitshilo evane ngihlangabezane nazo mina ukubana ngamanye amalanga ufumana bona angizizwa kuhle bona ngaba ngaphambi kwecamera ngigadangise kodwa ke nangikhumbula ibanga lokubana ngathomelani nokubana ngimlingisi begodwa isamsebenzi content creation ngiyakhuthazeka bona ngifode ngizigadelele khona kuyaba namalanga la ungahaleli khona ukuba phambi kwecamera begodwa ke kufuze ngaso isikhathi into egadangisako ikhisebe uyicabangile wayiqalisisa ngoba uzokuthi uyayiposta utothi futhi ugadanga abanye abobhonzi so selapho sekosuhlale nje ukhumbula bona usemsebenzini. Mina intshitshilo ezidise vane ngihlangabezana nazo esikhathini esiningi navane ngibereka nama brand nawubereka nama brand akufani na uzenzela icontent mina ngazenzela icontent nanoma ijekile anginakinga nayo abantu angeke babe nenkinga so nawubereka nama brand esikhathini esiningi uzithola wenze ivideo yi1 kayi10 ngoba wenza imistake lana zangubona yabona so ngizintshitshile engicalana nazo kwanje. Ningabakhuthaza nithina abantu abatsha abaphelelwe lithemba lokuthola umsebenzi nalabo abathi bona bafuna ukuziphilisa ngazo inkundla zokuthintana? Mina into engayitsho abantwana abatsha ukuthi if ufuna ukungena entweni yokwenza icontent ungafuni ukuzenza umuntu lo oyi role model yakho yenza into ephuma kuwe ehlizweni nanoma ungazama ukuthi ufuna ukufana naye mara ungayenzi into efana naye exactly ngoba lapho uzokuthi na uthoma uphosta abantu bakungenelele ke kuma comment ugcine sophela ithemba bona abantu abafuna ukwenza icontent njenganje abathome ngalokho abanakho cause abanye umuntu uzokutshela ukuthi hayi mina ngichoda ngefone so ukuthi ngichude ekubeni mina ngathoma ngefone engachudi ngemuva bengichoda ngefront camera berekisa yona kuphela so ngathoma ngalokho enginakho so nalabo abafuna ukungenelela into efana nalo thoma ngalokho onakho ipopotwana lakho lonalo berekisa lona uzoba sharp. Tata mina ngakhuthaza abantu abatsha bona bangalahli ithawula umsebenzi uyafana singakhethi nokukhetha ngoba ekugcineni kwelanga sifuna ukubeka uproject etafuleni umsebenzi omunye nomunye umsebenzi nokuthi bazivumele ukuthi bathome kancane bathome somewhere bangase bathi umsebenzi nje mina ngeze ngawenza fana nawo lo content creation umuntu athi mina le ngeze ngayikhona into enye nangabe umunye umuntu uyamsebenzela kuthi ukuthi nawe ingakusebenzela bangalahli ithawula baloko bazama njalo uzimna akavumile ke into zizokulunga.
Mthweni nawe Nanduli siyathokoza ukuthi nithatha isikhathi senu nisivakatshele lapha e-Studio 10. Cedric asibuyele kuwe studio.